So let's start looking at the office of teacher. We'll go to Ephesians chapter 4 and verse 11 again. Ia tātou sila lama mai moa le ofisa o le Faiaoga ia o le tātou amata mo le tātou maotu Tusi Efeso. These are our theme scriptures. Let's go back there and read Ephesians 4:11. Tātou maotu nei taulava ona tātou faitauina Efeso e fasu mo le tasi faiupu. It says, He, Jesus, gave some to be apostles, some prophets, some evangelists. We've looked at all those. And now some pastor and teachers. Ia le foi pasu mo le tasi na ia tuina mai fo'i nisi e fai ma apostolo o Iesu lea, o isi fo'i e fai ma perfeta, o isi fo'i e le folofola le tala lei, o isi fo'i e fai ma leo a toa ma oao. Some people think that perhaps the teacher is not a separate office. O isi tangata e mawhau ona ole Faiaoga e peia e leo se ofisa ese mai. And of course, it is a function of every office because every ministry gift is a preacher and a teacher of the Word of God. Ia au tonu lava ofisa nei e lua ole Aoaoina malaungaina le upu e lavea uma e mwhai ona whai e ofisa umane e lima. But what is the teaching office? What is the teacher? Alfesili ole ale ofisa o Faiaoga. We see it listed very clearly in 1 Corinthians 12:28. Olo tātou mauala e lisia tātou mau autu ele mo Korinito sfulua lusu malvalu foi upu. Well, just remember that it says that the Lord said in the church, first apostles, then prophets, then teachers. Fe mai ua whaatuina foi ele atua ele kalesia o mo apostolo lona lua perfeta o lona tolu o Aoaoina. That the Lord distinguishing it as a separate and distinct office, equivalent to a pastor or an evangelist. Tu loa tua I e pe folina mai o lo whaatulanga ele atua Faiaoga e tūlanga tu salava ma pei fo I ona ese ofisa nei. Some pastors, they never think about having a teacher come to the church. Ia te leo nisi faifeau ia ele kai tau o la tu mawhau ile mai o se Faiaoga I tonu le lotu. And some denominations, they only recognize the office of pastor and evangelist. Ia nisi foi la fala putonga fale keusiano ia na o ofisa ni lua le fai evangelia ma le faifeau pe avela tau tilu. In the church that was at Ephesus, that there was an understanding of these gifts. Ia ai faftai le tuono le kalesia Efeso lo ia ile malamlama anga ma le loa I ofisa nei ma Meaalofa nei. And earlier in Acts 13 talks about the church at Antioch. Ia muli ane mua lava ele amtanga le kalesia Galuega sumal tolu lo tala no ai tusi Galuega le kalesia Antioka. It said that in that church there were certain prophets and teachers, and then it names 5 men. Ia le amatanga lava le foi mua le tusi Galuega sumal tolu fe mai sai le kalesia Antioka nisi perfeta ma Aoaoina ona tau mai leo ingoa postu afa Aoaoina nei. It's not just an ability to teach, it can also be an office, an anointed position in the church. Ia o le Faiaoga la ele nga o se anga vaa e Aoaoina ile upo le atua ai o le ofisa po le tūlanga foi e mawhai ona Meaalofa I se tono le tino keriso po tono le kalesia. So let's look at this from both the Old and New Testament. Tātou vavaila I maune mai le faifeau. Turn to Isaiah chapter 28. Oi ai le paring mi il fainga tuai so ela tusi Isaia. Isaiah 28. And remember that when you see the test in the upper right corner, that there's something on the screen that's going to be on the test. Awene ngalol me nei man tuai vavaai ile tafatolu le ala mumu ye ta otoi at o me nei o le aluatu suenga. The concept that here is that the teaching office is a separate and distinct office that people can stand in. Ia ole mea autu pole mea loloto le mana o mion faali atu I ole ofisa o le Faiaoga ole ofisa ese mai toe tūlanga tusa mai si fo I ofisa. The teacher is going to provide the church with methodological, systematic teaching.
line upon line, precept upon precept. Ia le ofisala le Faiaoga o lana galuega e fai le lotu o le faia le o le aoaoga foʻi lea e pei o le leiga o le piliki pei e taatia lesi aoaoga e luga o lesi aoaoga. Isaiah 28:10, it says, for precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little, there a little. Ia le faiupu se fulu o le mataupulua valo le tusi Isaia auā o loo iai le upu ma le upu, o le upu ma le upu, o le vavao ma le vavao, o le vavao ma le vavao, o sina mea I titi nei ma sina mea I titi inā. Teacher, of course, will flourish in a setting like a Bible school. O le Faiaoga la e aliali pe susulu ia lana Meaalofa I nofoaga e pei o aoga Tusi Paia. Because it gives him enough time or her enough time to establish the doctrine, to establish things line upon line, precept upon precept. Ia le uiga o le tala, o le tāua o le aoga Tusi Paia I le Faiaoga, le aga e tele le taimi e tuu e le avanoa le Faiaoga na te fai ele mena, faataatia lesi aoaoga e luga o lesi aoaoga, faataatia lesi aoaoga e luga o lesi aoaoga. Ina I mawhai ona saʻo mautū le Aoaoina. When a pastor sometimes a pastor will also stand in the office of teacher, but he's a pastor teacher. O le ofisala le o le faifeau e ele si taimi o lana galuega e tū ai pena te meʻi e le ofisa le o le Faiaoga. And that type of pastor very often will have multiple series of teaching where he starts one Sunday and he continues over several weeks. O le tuaiga faifeau lana e te iloa ia o le Faiaoga I ele Meaalofa te leo o le Faiaoga te iloa o le fainaoaga aoaoga e aʻoaʻo foʻi le faalevaega pe mawhai ona faapea atu e pese serious pese vaenga foʻi lea faauau kusa umana aoaʻo nei ia sosoo o le vaiaso lea sosoo I lesi vaiaso sosoo atu I lesi vaiaso a le mataupu lava e tasi. The teacher can take very, very complicated truths or deep truths and make them very simple. O le Faiaoga la e mawhai ona ia whaonga ona ia aoaoina se mea foʻi lea feteʻenaʻi a pe felefele ia e mawhai ona ia aoaoina I se awala faigofie. Some people call him the church stabilizer because just like when you're writing with your hand, your small finger is the one that's resting and stabilizing the whole hand. Ia o le Faiaoga la pe taʻu foʻi le upunga stabilizer o lou lima lea e pei e staple ai lou a tango e tusi se mea o lou tamai lima la le pei faalagolago I lou lima atoa foʻi lea ina ia mawhai ona le leilau control pe staple le ai lau tusi. And it's represented by the small finger, the pinky finger, the small finger. Antua le whaailoa atu ai pe whai ma whaataitainga ai tamai lima lea. There's two ways that the Word of God gets inside of us. There's two access points. E lua la awala e whai ele upo le atua ona o tono tātou loto. And a good pastor, or excuse me, a good teacher will utilize both of these ways to get the truth into us. Faiaoga le leila o le Faiaoga e whai ona I loa mawhaonga I awala nei e lua ina whai ona taunuu le upo le atua e tonu. In your eyes, there's a very small hole where the light comes through. Ia o tātou mata po tō whonga tūlou e ia pūla iti lava nā I mea uliuli o mata. E whai ona sao e tonu malama. So I call it the eye gate, the gate where the light comes through. O te whaingoina au ia o le whaitutoa foʻi lea e o mai ele malama I tonu o mata. And then there's the ear gate. There's a hole in your ears where sound waves can go in. Ia foʻi la ia tamai puna I o tātou talinga e mwhai ona ui e te tonu ala leo. And so when we think of the teacher, we think of someone who can penetrate deep inside of us and put the deep truth into our spirits. O le Faiaoga la e mwhai ona tātou mawhawhauina a tātou mawhawhau Faiaoga tātou mawhawhau lea. Jesus was a great teacher. E tangata le mwhai ona ia ave te tonu ia mea loto lava I te tonu o tātou loto wa Iesu o I o le Faiaoga.
Yes, Jesus was a great teacher because he used illustrations that people could see, and he also spoke the word of God. Ia wa Iesu ele ngatana ia savalia ia le olanga ina imwhai ona wawai tangata au ia fo ia Faiaoga o le upu o le atua. So the teacher, of course, is concerned with words. He'll look at the original meaning of the words. O le Faiaoga la e mafa ia ia le suʻesuʻeina o upu. Tamwhai lava e wawai le uluaʻi winga o le upu. He's an originalist. He wants to know what did the writer mean when he wrote it. Aia faitauina la se mea suʻena te suʻesuʻea lava o le winga na tusi e le tusitala le mea nei. There's many difficulties in knowing, what did Paul mean when he wrote 2,000 years ago? He wrote something. What did he really mean? Ona e le tu whaingatā fo I le suʻesuʻeina o le fionga le atua. Ai faitauina mea tusi e Paulo le fiafe tausaga talu ai. E tau ana I le naunaunga fo le o le asa o le winga. O le winga na tusi e Paulo le mea nei. The teacher, he has to operate in a supernatural ability. Ia o le tele o taimi o le Faiaoga e mwhai ona whaongaina pe nga ioila na ofisa I se anga waa whaaleanganga po le anga waa supernatural. Let's look at, again, the Old Testament, Nehemiah chapter 8. So elala tusi ane mia ile whenga tuai for you po valu tau po valu. This is talking about the Levites. The Levites, they were the teachers. They taught the word to the people of Israel. Ia o le tusi le whaatau le usa le via wa ila tō Faiaoga ma ila tō whainei Aoaoina le fionga le atua. In this section of scripture here, Nehemiah chapter 8, verse 1 through 10, Ile Nehemia lea e valu foi muamua e o se fulu. This was the first time that they used a pulpit to do the preaching. They put the word on the pulpit and then they preached to the people. Te muamua le wala tō whaongaina ile upu pule la apo wala tō whaongaina ile pule la e whaongai la unga ile fionga le atua ilu motangata. And it says in verse 5, it says, Ezra the priest opened the book in the sight of all the people, for he was standing above all the people. And when he opened it, all the people stood up. Ona fai mailol fai upu e lima, ona fola lea e Sarah, e tusi iluma le nu uma awasa mawalunga ia I nu uma, wa ia fola ai, ona tule ilunga le nu uma. And then in verse 7, it names all these different people, and it says, they helped the people, the end of verse 7, they helped the people to understand the law, and the people stood in their place. Ile fai upu la e fitu, o lo fai pea mai e ili fai unga lava o fai upu e fitu. Fai mai ua la taufa amatala ina tula fono ile nuu, o lo o tutu mai fo ile nuu, o tanga saule lalo le lisi o tangata nga lue, fai il mele o famtala ina maawao. In verse 8, it says, they read distinctly from the book and in the law of God, and they gave the sense, the meaning, and helped the people to understand the reading. Fai upula e valu so e ai ufa pe mai, wala tau fai atu ma e a ile tusi ile tula fono le atua, ma wala tau fola atu le winga, ma whaamatala ina atu ia te ila atu le mea ua whaitawina. And this is the gift of teaching, is how to put the word into practice, how to apply the word to everyday life. Ale Meaalofa le o le Faiaoga, le ale ngala tala, Meaalofa le Faiaoga, ne te Aoaoina pe whiona palai le upu o le atua I le olanga faifeau. So it's not, the teacher is not the one who tells you all the big theological words. O le Faiaoga la, e le na o le sau o le Faiaoga le o stangata e sau e tau atu upu la popo a vuinga e wha le theology po le suʻesuʻeina o mea loloto o le atua. The teacher can study at a high level, but he has to break it down to the simplest level to give it to the people. O le Faiaoga, e mawhai ona ia Aoaoina o ia pe skakinga ia I le level mawalunga o lai e ilona tūlanga. Ai mawhai fo iona ia vai mea nai nei mwhai ona whaamalamalama ina ngō fia I tangata. One of the methods that a good teacher uses is repetition. Ia o leisi la lea ai kia ke le lava, e whai e mele nei o Faiaoga, o le mele nei o le whai pea o se mea tasi po le repeat, o le whai o le mea mato e whai, o le aoao mato e aoao, o le mea lava nei e tasi. This is on the test, of course, but, repetition brings revelation. Repetition brings revelation. Tua mea lea wai saulunga suenga o le
ole mea faifai pelo na Aoaoina sau oile le faalinga. Na le wingo le tala. Can I explain this a little bit, sir? Yes, go ahead. Yeah. Repetition brings revelation. O lo mawaina o le faalinga mai se mau. Sau le ilo Aoaoina pe o le mele tasi o le faalinga la o le mau lava le tasi. Over and over again. Yes, amen. Because people only remember 10% of what you say. Le angana o pe ana o le 10% o le taimi te tau talangia i se mea mana tua tangata. And they remember about 30% of what they see. Ia e pe ama le 30% o mea la tau te mana tua mai la tau vai. Let's look at Philippians. This is Paul writing, and he's talking about repetition. Tusi la Filipi lo tusi e Paulo ai lo ia tala noa la le mea le nei o le faifai peo se mea. So it says to write the same thing to you. For me, it's not grievous, but for you, it is a safeguard. Ele foi mua le foi po tolu o Filipi lo fa pe mai o usoi o mea nei o toi o to oli le ali ele se mea o musu ai ona tusi atu o ia lava mea ia te o to a le mea to te saunga le mu ai. Amen. Because Paul recognized, he said, I'm writing to you the same thing that I've been saying every time you hear me preach. I always say the same things over and over again. Fe mai ia Paulo fe mai o tusi atu ia o to le mea nei faifeso fai pea o le mea na fai atu mua le fu to fai atu. Because repetition is the father of learning and the mother of mastery. Repetition is the father of learning. Ole Faiaoga ole toe fai atu po le o pea lava o le mea tasi e fai ona fa pea ole tamale o le Aoaoina o lo ola Aoaoina o se tama i le mea le ole repeat o le mea. Brother Hagen used to tell us, he said he had 60 sermons on Mark 11:22, 23, and 24. He had 60 different sermons on 3 verses of scripture. E pela o malo le Brother Hagen. Ile mareko sumal tasi lo tolu. A fe matala malo ono se fulu. Ono se fulu ana la unga na fai I nei tama I mau e tolu. The Lord told him, go and teach my people faith. Ono sa noanga le atua na fai te ia Brother Hagen. Aluma ma o ia tangata le fatotua. Jesus said in Matthew chapter 28, verse 19, Matthew 28:19. Olo sa no Yesu ile matai lusuma valu suma le iva foi upu. He said, go into all the world and teach. Lo fa pe mai io to atu no umalavam ma faino umalavam so ma wow. Some translations say make disciples or make learners, teach the learners. Ia fe mai tal lesi lo minga fe mai to atu ma wa o tangata o lafia o ina. Let's look at 2 Peter 1:12. 2 Peter 1:12. Ala tusi ile lu Peter mo foi o suma lu. 2 Peter 1:12 it says, I will not neglect to remind you of these things, though you know them and are established in the present truth. Mai tala Peter I ole mea lea o te le ma whaamatala ai. E ui lava ina ua I loa e o tō. Ma ua whaatu ma wina I le nei lava upumoni. Ai sanga whaamanatu atu ia te o tō ina mea. He said, though you know them, though you've heard it before, but guess what? I'm going to tell you it again. Me Peter okay lo le au to lo anto lo mo foi to te lo to le foi la to ta what. The word of God is food for our spirit. Amen. Ole upo le tua ole me aile au ta tu nganga. Jesus said in John 4:24, he said, my word is spirit and they are life. My word is spirit and life. Ione falu su fa lo fai me Yesu ola upu ole ola maleanganga. So we have to when people come and hear you preaching, teaching, they're coming to get their spirit fed. Ao mai la tangata ia te oe mai e whaafonga I lau launga. O lo o mai whanga ino la tuanganga.
And so think about the potato, a potato. Have you ever eaten a potato? Ma faufaula le pateta ua e tau mawhaina se pateta. Maybe, French fries or maybe mashed potatoes, whatever, boiled potatoes. Pe faifa fries, pe saka, pe faalifu foi lau pateta. Now, in your whole life, Lasi, did you eat potatoes one time? Ilo so i fua. Na e aia se pateta stai mistasi ilo wolanga atoa. Did you ever go to the restaurant and they said here's potatoes, and you said, I already had potatoes. What else do you have? Walu nei fale inga fa mai. Ai mai sa pakeka ole ala kala la fa ile au nga lu fale inga. La fa yaku. Nei wo mga fa inga ai la ulo pakeka. Mai sisi mea. No, tala na la fa. No, you said, okay, give me potatoes. I can eat potatoes every day. I love potatoes. Give me the same potatoes every day. Amen. E me fa yo no fa yatu ya. Kele fa yaku le ai ola tala fa ile. To mai pakeka o ke enfainga o el pakeka gei ko ai fu ka au ai eso umala. We have to think of the word of God like that. You have to eat it over and over and over again to get the nourishment into your body that it needs. E mana o mion tatou mafaufau i le fionga le atua whapena. Mana o mion tatou mafaufau ma le halewinga le upu ma ave te tonu o le ai o le tau sami ina o le upu o le atua. Polo va ai le upu o le atua le Aoaoina i o oi le upu o le atua over and over again. I taimi faisoo ina i mwhaiona maua le maalosi a te i tatou tau te ngā lue. We need to have Romans for breakfast, 1 Corinthians for lunch, and Ephesians for dinner. Amen. Ia, mana o bia ia ona whai tatou pele ki whasi po tatou I puti il tae au le Roma, ia, o le mumua Korinito I le lunch, ia ai tina loa I le Efeso. So my, when I was at Rhema, Brother Hagen, he came to teach in healing school. He was teaching healing school. Au ia I le Rhema sa o ia para Hagen I le aonga fu I le whaamalolo mai. And, Brother Hagen, he had like a very calming voice, and he would just tell his stories. O para Hagen lai malu ano na leo pe afam tala pe la unga fu. And, so healing school was in the afternoon. Ia le aonga la le mo le whaamalolo ina o mai. E whai ala I le uli. It was optional. You didn't have to go, but you could go if you wanted to. Ia e whai ila filfilinga e le whaamalosia o e te alu pe le ai. So we would have, in the morning, we'd have 3 hours of class, then we would eat lunch, then we would go to healing school. Ia le mea lai mau te whai il tae au, e tolu I tū lao le aonga I le tae au, o na whai leo matou lanchi o matou wola, ia le healing school I la uri. So it's about 2:30, 3 in the afternoon, and we're just sitting there on the front row or Matou mea la na e whai matou mea na e whai I le healing school. Wai poe ai le afo le lua anga I tolu I le uri. Ia mau te nofo al pito I luma ia whapenye I lalo matou ulu. So alu tau turi moi. I think Brother Hagen, he must have saw us just dozing, so he came walking over and stood in front of us. Yo tatonua. Ia loa mai to ina ia matou whapene. Ia saule matu yo matou luma. And he said, boys, get excited. If you're not excited about the word, it's not real to you. Charlie, eu tô vivia le upole tua wato le vivia le upole tua. Ele me te taila mam faio no vivia ya toto. If you're not, if it's old to you, if you say, oh, I heard this before, then it's not real to you. A fai tele o level upole tua ya te oto. Lo inga ta uma ya ele o mo ya o ele up. Amen. Look at look at the book of Acts again. We're going to study the book of Acts next April. Acts in April. Hallelujah. Silsila il tusi Galuega. La tatua Aoaoina te faifeau. Don't miss it. Acts in April, New Zealand, Christchurch. Amen. Amen. Acts 11, verse
Acts 17, verse 11. Acts 17, verse 11. Galuega sumal fitu faipusfultasi. So it's talking about the ones that were in Berea. Verse 10 says that Paul went by night to Berea. Il faipusfulu lo fape mai ona molia tulolea ele auso ya Paulo masila ele poi Perea. It says in verse 11 that these Bereans were more fair-minded or noble-minded than those in Thessalonica, in that they received the word with readiness, and they searched the scripture daily to find out if the things that Paul was preaching was so. On fai mai lol faipusumaltasi wasili ona mi o leleo i latou nei i tangata Tesalonia awa latou talia le upu ma le fiafiatele ua saʻili i tusi i le aso ma le aso pe moni ia mea. So it's important that the teacher is going to lay a foundation, but don't believe everything that people say. Look, find the scripture for yourself. E se le tāua o le sau o le Faiaoga foi le faataatia le alafua po le faavae o mea a o i tatou nei o sui aʻoga ma masosi tagata lava aua tatou te tatonu i mea uma lava e o mai Faiaoga e aoaʻo o le tatou galuega a le tagata e fai o le saʻili o le upu o le atua pe faamaonia i mea nei ua aoaoina i tatou. Amen. Ask yourself this question: why do I believe what I believe? Why do I believe this? Ia e fesiligia oe le fesili nei ai se aua o talitonuina ai le mea le o talitonu ai. Well, I just believe it because my grandmother told me. O po lau tali lea lau tonu ai le agalega fai mai foʻi le tina alo tina. Amen. So let's go to Exodus 35. Exodus 35. So e la lau tusi le e soto e tolu lima. The gift of teaching, the teaching of the word has been throughout the Bible. Amen. E soto e tolu lima o le aʻoaʻoga o le afioga le atua ia ua leva ona alu i le galuega atoa i le Tusi Paia atoa lava. It says in verse 31, it says, and it's talking about a man by the name of Bezaliah. It's in verse 30 is his name, Bezaliah. O lo tautala la i le tamāloiga ia Pesaleli. Yeah, and it says the Lord filled him with the Spirit of God. He had ability by the Spirit of God. O lo fe mai la tala Tusi Paia mai faatumuina foʻi o ia e le agaga o le atua i le poto. And it says in verse 34, it says, he has put in his heart the ability to teach. God put in his heart the ability to teach. Fai pula tolu sumal fa mai wa ia tuuina I lona loto le atua wa ia tuuina I lona loto ia mafai ona o atu. Here's the characteristics of a good teacher, okay? You can look for these 4 characteristics. O winga nei e fa e te maua I le galuega le Faiaoga. It's first of all, their teaching is clear. It's very plain. It's simple. O le latou aʻoaʻoga e ese le manino faigofie. Yeah, it's not some higher revelation that only a few people can understand. It's not like that. O le aʻoaʻoga le Faiaoga se le talanoa I gimi afuiga e lapopo a e galukolaiti nai tagata e malamalama ai. It's clear. It's simple, uncomplicated. O le aʻoaʻoga le Faiaoga e leai se mea foi le feteʻenaʻi po se mea faapogisa I totonu e malamalama ia. The accuracy, there's no errors. It's not teaching wrong doctrine. E saʻo maatoʻatoa e leai se mea sesē I lana aʻoaʻoga. And he's proficient. Whoever's teaching should be very proficient in the subject, like they know the subject backwards and forwards. Ia o le ona tautalagia la se mataupu e makoa poloa e afu ile le kamaloanga ke iloa sao na te iloa le mataupu la kaukala I ele se mea taungatula foai. And like any anointing, there's a price to pay, amen, or there's a price to pray. So se Faiaoga o iso se faauʻuga lava e iai lona tau e togina a o le togina o le tauna o le ola tatalo e te taloina le tauna ina ia maua. When a person is a musician, let's say they play guitar or
they play piano. So tangata lava e musika. Pe whaino whapea tatu tala noa le tangata tā kitara po tangata tā piano. You know, to become what they consider an proficient or an expert in an instrument, it says they say it takes 10,000 hours of practice. I le avea oe matangata le lei I le tūlanga nā pole a lava le mea nai te taina. Fe mai o le avea oe mapolo matangata lei. Fe mai e tauna se lau, se fulu afe I tūla te kākā e Aoaoina oe. You know, to be a studio musician or a high level musician, 10,000 hours. That's 5 years, 40 hours a week. Ai le I a whai a whaatausanga ia I tūlana e se fulu afe. E 5 tausanga, wha se fulu I tūla, a wha se fulu vai aso. You know, 2 Timothy chapter 2 and verse 15, 2 Timothy 2:15. Lua Timoteo lua suma 5. 2 Timothy 2:15, it says that we should be diligent, or we should study to present ourselves approved to God, a worker who does not need to be ashamed, but he rightly divides the word of truth. Fe mai e tamo whaina I a vea oe ma le o fia mai I ai le atua, o le whainga luenga le eise mea mai, na te vai ton wina le upumoni. Amen. Amen. So, you know, you have to pay the price. You know, you have to spend time with the Lord and in the Word to be able to teach within an anointing. E mana o mia ona e tongia le tau, na luinga le tala, e mana o mia ona spend low time I whaalu low time I ma le atua, whaalu low time I su e le upu. A wao le tau na tongina ina ia e maua le whaunga pēha o le time e tūla I Malaauga ina le upu. Sorry, James chapter 3, verse 1. James chapter 3, verse 1. So e lalau tusi a kopo e tolu whai mua. You know, there's many good teachers in the body of Christ. How many have heard of Keith Moore? He's a teacher in the body of Christ. E tele whaia onga le lei lava I le tino keriso. A whai te sila fielta malo I noi a sua whaia Keith Moore. O ia lea o leisi whaia onga o le tino keriso le taimini nei. Or Joyce Meyer or Kenneth Copeland. These people are standing in the office of teacher. Joyce Meyer o lesi taimi a Kenneth Copeland. E whaonga fo I o ia le tua I le official whaia onga. Or sorry, James chapter 3, verse 1, got it backwards. My brethren, let not many of you become teachers, knowing that we shall receive the stricter judgment. Ile foi mua la le a kopo e tolu o lo whapea mai o usoi a ua le tōtele o tō whai o ina ua o tātou I loa e atili ai ona whaasalaina o I tātou. You know, we're all going to stand before the judgment seat of Christ. One day we're all going to look at Jesus face to face. A ua e fisilingia I tātou, ua e le aso tātou te tūtua I lumo o Yesu. Ia ma tātou whafsanga I Maria, ma tātou whamsinoina I tātou I mea nei. And he's going to say, explain to me why you taught this. Explain to me why you made this your doctrine. Ia, le lope eu whapea ma Yesu, whamatala mai pe se ame wea Aoaoina I mea lea. Well, Lord, it's because my denomination believes that was true, so that's what I was told to teach. E bere whapea, le tua na tal tonu aia, ia la whala potonga o le mea na e sao. Mea na na utango I loa awao. No, I mean, it's a joke, but it's serious too. You know, we have to be word upon word, precept upon precept, line upon line, accurate. E pe falling of wile mali a le mea te tau ona sa o mato o toala tatu a o onga pe o mea wile tatu tal no tu se whenga toa i le upu o le vavao e te tau ona sa o le lei. 2 Peter chapter 2 verse 1, this again speaking about those that are teaching error, or false teachers can cause a lot of damage. Mo Peteru I le mta upu mo tatu vavai o lo tal no I mo meo whaia onga se. And it's 2 Peter 2:1, you know, it says, but there are false prophets, there are also among the people, there are also false teachers among you, and they are secretly bringing in destructive heresies, even denying the Lord who brought them and bringing on themselves swift destruction. If pe mai le whai mo mai
Sai ai fo'i le nu'u o perfecta pepelo, e pei ona ia ia te otou, o a o pepelo la tau te whaatupuina faalilolilo o vaevaenga e whano ai. Ma la tau whaafiti le li na ia whaatau mai ia te ita la tau o i la tau lava, e o mai ai ia te i la tau le malaia e vave mai lava. And part of this is because people get out of their office. They try to they intrude into the office of teacher. O le wingo le mea le mafua, le si mea mafua mai tangata le wo ese mao lato ofisa. For example, there was a man named Charles Finney, and he was an evangelist, very famous evangelist. Pelota inga i te malona o i o le whaiangelia la wiloa lava. Charles Finney, and Charles said, if I start teaching the word, I lose the anointing to win souls. I lose my evangelistic anointing if I get into the wrong office. Mai le tala malo o Charles. A ua a whaivine i whaauau lava na uwhaia me leo le o le upu. E te iwa use ese mai le ofisa leo le whaiangelia. There was a man named William Brannan. He was a prophet. Ia foi le sta malona o i o le profeta. He had amazing miracles. A lot of people were saved under his ministry. So te le vavenga tupu ilon taimi e to te le tangata whaolaina I lalo lana luenga. And he started teaching. He got in the wrong office, and he actually died early because of it. Ia na ia whaongaina fo i ia I lalo lesi ofisa ia al meu tupu ia o vave ona maliu o ia ina o se este. You know, in First Timothy chapter 1, verse 7. 1 Timothy 1:7. Mo Timoteo mo mua whai upe fitu. It says that there are people who desire to be teachers of the law and understanding neither what they say nor the things which they affirm. They don't know what they're talking about. O mana na o ila to whai mao o le tula fono o la to le iloa mea la to te tau tala tuai. Ma mea la to te whinau ma losi iai. So let's just finish up this office here. One characteristic of a good teacher is that he himself is teachable. O lesi winga ta ua lava malelei o le mele o tangata whai e le official Faiaoga. O tangata fia o ina pelo na loto. We'll look at Acts 18. You know, this is our New Testament example of a teacher. His name is Apollos. Yo olo I le ngaluenga suma le valu. Lesi fata ita inga mana ia lava mo meo le Faiaoga. Tangata inoia Apollo. Yeah, so the first thing we see about Apollos is he himself was teachable. He was teaching, but he also would let others teach him. O le si mea mana ia le soifua Apollo. O le tangata e le ngata o ia o le tangata e Aoaoina tangata. A o ia fui o le tangata e whaalongo mawhia Aoaoina pea Aoaoina o ia seisi. Because no one knows everything, okay? You know, none of us have full revelation. Awa fo I ele a toa mea umais tangata. Ele mwhaion tato I lo le whaalinga o le fionga le atua. So in Acts 18 in verse 24, it says, now a certain Jew named Apollos, he was born at Alexandria, it's in Egypt. He was an eloquent man, mighty in the scriptures, and he came to Ephesus. Mai le tala le foi polusu mal fa o sau fo I Efeso le tasi tangata iutaia o Apollo le ingoa o Alesania na whanau ai o le tangata mau upu ma le poto I tusi. And verse 25, it says, he was instructed in the way of the Lord. He knew about Jesus, and he was fervent in spirit. He was excited about what he knew, and he was preaching really good. Mai la ia le foi polusu mal lima wa o ina le nei tangata iala o le li ua malosi fo ilo na loto. And he spoke, and he taught accurately the things of the Lord, though he knew only about the baptism of John. Mai ua tautala atu o ia mamatua o atu I upu le li na o le papatisonga a Ioane ua iloa ia. And he began to speak boldly in the synagogue. And when Aquila and Priscilla heard him, they took him aside, and they explained to him more perfectly or more accurately the
the way of God. Mai ua fua fo'i ona tautala whaamalosi o ia le sunako, o whaalongo atu a kuila ma pisila ia te ia, ona la avelea ia te ia, ma whaamatala atu a tili le ala o le atua ia te ia. He came to Achaia and he helped, at the end of verse 27, he greatly helped those who had believed through grace. He was a great help to them. Il foi upulusu mal fitu, mai ua loto ia e alu atu I a kaia, ona tusi atu lea o le auso, ma ai o atu I le auso o ia talia mai o ia, ua o fo'i ia, ona fisosoani tele lea o ia ie na whaatuatua, ona o le alofa tu noa. But he was teachable, he realized he didn't know everything, so he listened to others. Amen. Ia, ona aisea, ona o ia o tangata e Faiaoga pea na ia sila fia, ele na tele iloa uma mea uma o mele na ia whaalongo I le Aoaoina isi tangata. I was listening to Brother Copeland this week. Ia walu neva ia so whaalongolongo sauninga Brother Copeland. And he was talking about, he went to Oral Roberts University, ORU, and then he left and went out in the ministry. Ia na alut malo ele universite a leisi fo ia a tangata ilonga o Galuega le tuo Oral Roberts. Right, and then he came back. The Brother Oral said, come back and, speak to the students and minister to this in the classes. Na saule o te malo o Oral Roberts fai, koe fo I mai sau e tautala ma Faiaoga I tamaiti. This was years afterwards. He came back, he was invited back to speak to the students. Io mawaila ia tele o tausanga ia ona Valaauga mai le alu atu e to e faisana saunoanga I tamaiti sui aonga. So when he was finished, Oral said, come to my house for lunch. So they went to his house to eat lunch. Ina o mai ala on fai mai le o Oral Roberts ia Copeland. Sumel o fale faista me ai. And so after lunch was over, Oral is a big man and he's got a loud voice and he said, all of you come in the living room. Everyone come in the living room. Ina o umala ile me ai ona ngol to malo le Oral Roberts ke le metele le tino to e malo silo na leo fai mai o mai umala vai tono fale. And he said, Gloria, you sit there. Kenneth, you sit there. Evelyn, you sit there. So he put them all in seats. Ina o mai le tonu yo fai atu to lu Copeland no fo yo Gloria fai atu ya Copeland yo via fai atu ya Evelyn ni lispito. And he sat down and he said, Kenneth, you're going to teach us about faith. Right now, you get up and teach us about faith. Ia ona no fole lalo a fai mai tala malo Kenneth. Yeah, o mai ma tol fatuatua. Oral said, I'm the hungriest man in the body of Christ, and I want to learn about faith. Ia fai mai tala malo o Oral. O a tangata pito sili no na fia ai le tino Keriso. O mele o mai a fatuatua. So Brother Copeland, he turned to Mark 11, 22, 23, and 24, and he preached to him faith. Ia ona suele e Copeland no lan tusi ile mareko es fultasi lua tolu ona ia la amata lo le ona la ungal fatuatua. Because Oral said, you boys know more about faith than our generation, so you teach us what you know about faith. Melel tala malo o Robert ya Kenneth Copeland. O towali. E tau te lei loa le ke leo le mele o mako lo le fatuatua. O le mea lea. Ha o mai po angi mea fou o le fatuatua o tau loa le tau taimi. That's No. good. Amen. Because we have to be teachable. Amen. And Apollos was teachable. Let's go to 1 Corinthians chapter 1. Tawana o ina I tātou whape for yo Apollo. Su elalau tusi mo Korinito mo. Remember that Apollos is our example of a New Testament teacher. Mantua Apollo ia leo le whatai ta inga o tātou Faiaoga le whengang fo. So it's 1 Corinthians 1 verse 11. 1 Corinthians 1:11, it says, it has been declared to me concerning you, my brethren, by those of Chloe's household, that there is fighting or quarrels among you. Mo Korinito mo sumaltasi awa o ta ua mai o to o usoi ia te au e o sa keloe o ia te o to misa. Now, I say this, some of you are saying, I am of Paul,
I am from Apollos. I am from Cephas or Peter. I am from Christ. Faipusuma lua mai o la upule nei o taito tasi o tō mwhapeane o a olo sa Paulo, o a olo sa Apolo, o a olo sa Kefa, o a olo sa Keriso. So they were dividing up behind these different teachers, like, Paul's school of theology, Apollos school of theology, Peter's school of theology, Jesus school of theology. Ia o tāhofi tangata vai la tō whi mai, wa au ke sau mai lea o ngā tuspa i a Paulo, mai isi, ia o a ola ang tuspa i a Apolo tau ai, ia o a ola ang tuspa i a Peteru, mai lisi lei o a ola la ang tuspa i a Yesu. So Paul said this isn't right. He said, we're not competing with each other, we're completing the plan of God. We're not competing, we're completing. O whamerita la Paulo lei ele o maa ia le mea lea, ka tau te leo whaatau vā ma isi tangata, o loo tātou tamu whaina ia whaatau nuu, tātou te leo whaatau vā, o loo tātou tamu whaina ia whaatau nuu le Valaauga le Atua. There's no more important part. No one's more important than another. We're all doing our part. Amen. Eleisi tu tino sili atu nei lo, eleisi tu tino. Le hai, o le Galuega i tu tino ese fai, o le whaatau uina o le mea mana o yeile, le mana o mie le tino on fai, ele mwhai lan fai atu leisi tu tino, sili ia eleisi tu tino. Amen. So 1 Corinthians 3, this is where he picks up this idea. 1 Corinthians 3, verse 5, or 4. 1 Corinthians 3, 4. It says in verse 4, it says, when one says I'm of Paul and another says I'm of Apollos, are you not carnal? Are you not fleshy? Il foi upo fave mai au wa ina o fai mai le tasi o a o sa Paulo ai fai mai le tasi o a o lo sa Apolo wa le faletino e oto. Who then is Paul? Who is Apollos? But ministers or servants through whom you believed as the Lord gave to each one. Mai Paulo, oi foi Paulo. Oi foi Apolo. Ele o na lava e na o tau whaatuatua i ai. Pei ona foa i ele li ita itasi ia te imaua. Verse 6, I planted. That's what the apostle does. He plants the work. He starts the work. I planted. Ia fai mai leo Paulo le o Galuega fa apostolo na o tutoina, mang tuo le fa apostolo e amataina se mea. But then Apollos watered. Apollos was a minister that came and watered the seed so it would grow. Ia fai mai la ia le o untoina na fa susuina e Apolo, o Apolo len sau fa susu e ala le o. But God gave the increase. Amen. E fai mai al tangata e fai ale fa tupuina mal fa aulaina mal fa teleina le mea o le Atua. So verse 7, so then neither is he who plants anything, nor he who waters, but God who gives the increase. Il fai upo fitu mai o le nei, ele o le toto, ele o le fa susu, ai peitai o le Atua o le na te fa tupuina. God gives the increase. Amen. There's no, it's really all about him. Ia o le Atua lava. When a good teacher comes, you're going to feel refreshed. You're going to feel like you were watered. Wa a sau le Faiaoga le lei, e tauona Aoaoina. You're going to feel like you had a drink of cold water on a hot day. Pei lava lo whaalonga atua inu vai malu ila so vela. A typical response when you're under a teacher is, now I understand that. Ia o le mea lava nei tele na e maua pe e whai te ilalo le official Faiaoga la Aoaoina oi, pa pe, lea lawa uloan mea lea. Things that had seemed very vague and hard to understand, now they become crystal clear. Ia mea sa whainta lava no malamalama ia o whaingofia no malamalama ai. People leave satisfied. They feel refreshed on the inside. Ia e mwhai ona uma ia o e o tangata ua o whaafowina tono i lato. And they've received revelation of practical things they can put into practice. Ia ma Aoaoina i lato i le whaalinga o le upu ia ma lato o lai. Teachers aren't more important than apostles, and apostles aren't more important than prophets. Ia le mawhai ona whapea o sili atu ia Faiaoga i apostolo po apostolo foi Faiaoga.
I like that scripture. It says, God gave the increase. It's really all about him. Ia fia lava i le mau lea mai auā o le atua faatupuina e ta'u mai i tatou mea uma lava o le atua. Brothers and sisters, it's his word. O te fia ta'u ia te o tou o lana upu. It's his spirit. Ia o lona anganga. It's his grace that's on your life. Ia o lana alofa tunoa o lo ilunga o lo soifua. And only he can do the supernatural things inside of a human heart. Ia na o ia fu en fai ona fai mea fa'aleagaga fa supernatural i le soifua ma le olanga o le tagata. So if it's all about him, then why would we take credit, or why would we, seek to be seen of men? Ia fai la o le atua mea uma ai se ala tatou te naunauina ia i loa tagata o tatou mea fai. It's all about Jesus, amen. It's all about the work that he began on the earth. Io mea uma lava ia Yesu e o le galuega na ia amataina o ia o ia i lalo nei. So I hope you enjoyed this section on the ministry gifts, and o tatonu o fa'afiafiaina o i le nei o onga o mea tau i le Meaalofa o le galuega. And you can find it. I'm on Facebook. I have a website. We're posting videos on YouTube. O lo ia i lunga o Facebook, ia o lo ia i fo i lunga o la website, nga i lunga o YouTube. O lo o tu atu i lunga nisi o videos. We work with different Bible colleges all over the world. Ia o lo o mafsosoani nisi o Tusi Paia i laulang. And we're just doing our part. We're just running our race and doing what God's given us to do. Ia ma mea lo fai o lo tamo e pe lava ma tamo e ngam fai mea o mai le tua ia I ma o fai. So I trust that you've enjoyed this teaching today. Ia tonu lava o fa'afiafiaina o le nei a onga nei aso.